Maayong buntag kaniyong tanan, maayong hapon, maayong palis ug maayong pagpaniudto. Mao lang, no? Karon diri paniudto kay alas 12. Ang tanan busa unas tanan mangayo kog katahuran, no? Sa tanang mga devotos sa Precious Blood of Jesus, Apostle of Precious Blood of Jesus di sa Pilipinas ug ubang lugar. Ug labi na gayod ang tanan nga mga nagmatud-anon sa ilang pag-ampo, pag-uban sa tungod sa Kristo sa taraman si Getsemani, og sa tanan natong makaigsuonan nga nangandam pod aron sila mag-consecrate sa balaang dugo sa tungod sa Kristo, no? To consecrate to the most precious blood of Jesus, agonizing Jesus Christ, no? Ay ni ako atubangan sa kakahuyan, daghang kayon og mga snow, no? Na feel na ko ang katugnaw kayo, sakit akong kamot. Og niata atubangan sa tong Ginoo sa Kristo nga gilansang sa krus aron pagluwas kanato. Og mabati gyud nato, no? Ang iyang pag-antos labi na gud kung ato na pong ampuon ang agonizing ang Getsemani hours, no? Daghan kayo ngano nga nag-antos man siya tungod sa atong mga sala, tungod sa mga kalapasan nga atong nadawat. Hinaut-unta ang kining Pasko atong sa ulogon karon, magmatud-anon ta sa tawag sa Ginoo kay dili man ta ang mipili ni aning kapunungan sa pagdebosyon sa balaang dugo sa tungod sa Kristo, kundi ang atong Ginoong Hesukristo ang mitawag kanato tungod kay iya tang gipahimangnuan nga usa ni sa mga debosyon nga dako nga makatabang sa atong espirituhanong kinabuhi, labi na gayod sa atong paghimo og reparasyon sa atong mga sala nga nabuhat ug sa dili lang sa atong kaugalingong kundi sa ato pong mga kaigsuonan, mga sakop sa atong pamilya nga nagpadayon sa ilang pagpakasa, labi nagkadtong nagpuyo-puyo, labi nagkadtong way kasal, no? Labi nagkadtong nahitubulaag sa laing relihiyon, no? Ug mas lisod kung ang mga magsuon di magtiningganay, no? Naay mga silos, no? Naay gitawag og katapulan sa espirituhanon, no? Nga nagmabugnaon kaniadto fervor kaayo nga mosimba, magdebosyon, magrosaryo, mag-chaplet, karon nagmabugnaon tungod lagi kay ang atong kaaway nangita pong paagi nga magbabugnaw ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Busa hangyoon ko kamo nga nining karong Pasko nga atong sa ulugon ug labi na gayon ning paghinapos sa Pilgrims of Hope, nga kitagaan ta sa Ginoo ug giya nga naatay dakong paglaom nga kita makasunod sa iyang mga lakang pinaagi na gayud sa atong pagdebosyon, pagpaningkamot aron kita makahupay sa mga giantos sa Ginoo Kristo sa ingon ana pod siya pod maghatag kanatong grasya aron kita makapadayon sa atong pagserbisyo ngadto sa Ginoo, labi na gayud diha sa iyang tawag isip consecrated of the most precious blood of Jesus, no? Hang busa tuguti ko nga mubasa og gamay nga pamalandong usa sa mga libro ni Brother Barnabas nga gitawag og hell, no? Ang impyerno, no? Dili lalim, dili gamay ra gyud kay makit-an nga mga libro nga naghisgot og impyerno tungod kay ang mga tawo mahadlok man ana kay asa naman ang kaluoy sa Ginoo kung maghisgot og impyerno, nga ang Ginoo maluluyon nga buot nga muluwas kanato, mabitaw siya nagpalansang sa krus unya karon maghisgot siya og impyerno, no? Busa ningon si Brother Barnabas, in this hour of grace where men hear the Savior under God weeping for them to return to Him, we need to recall the day when mercy of God, no? Kaluoy sa Ginoo will cease, no? Nga mapalong, no? Mahunong, no? Tungod kay nagpadayon man gyud ta sa atong pagpakasa, no? Tinuod na ang Ginoo maluluyon, pero ang Ginoo pod gitawag og
hustisya, no? Nga di po ta yung maluoy man Ginoo, kaluyan man ta sa Ginoo, bahalag padayon ta sa pagkasawa, padayon ta sa atong pagkamabugnaon, padayon ta sa atong katapulan, labi na sa pag-ampo, pakitsi man sa atong kagahig-o, sa atong mga garbo, kay ang Ginoo maluluyon. But times will come that with the mercy of God will cease, no? And all men will face God's judgment to possess hell or heaven, no? Diha ang impyerno ug ang langit, no? The day might come single when one dies in a group, the day of final judgment, no? Think if your reward is hell and the cost is nothing but vanity, no? The regret will be so bitter. What predominates in the words of the scriptures when it exhibit to us the pains of hell, no? Ang mga pag-antos, ang kasakit sa impyerno, unsa man jud ay nakisgot man na sa balang kasulatan, pero ato pa na siyang pamalandungan, is the terrible torture of the fire, no? As what we know that the hell is a terrible torture of fire. The scripture call hell a pool of sulfur and fire, no? Mao na kita mabitaw na makit-an ta sa mga movies, pelikula kanang mga bulkan nga naggawas ng mga lava, sulfur and fire. How much more, no? Dito sa impyerno, the Gehenna of fire, no? Gehenna, pero anyway, that's just Gehenna of fire, eternal fire. It means to say eternal fire, no? Kanang bulkan mapalong man na kung mahunong na agbuto, pero this one is eternal fire, no? Wala siya ay pagkapalong, fiery furnace where the fire shall never be extinguished. But this fire kindled by divine justice, no? Because of the divine justice, justisya sa Ginoo, no? Will possess an activity incomparably superior that of all the furnaces of all the fires of this world. Alas, do we understand how it shall be possible to bear it? How it will be necessary to dwell in it as in everlasting habitation? Which of you demands the prophet can dwell with devouring, devouring fire, no? Mao ni ang kalayo nga mo higop nato, no? Labi na gayud kadtong nahusgahan nga maadto sa impyerno, mao to nga samtang magbarog na sila, dili na kay itambog kundi ang kalayo mo'y muhigop nila devouring fire, no? Which of you shall bear everlasting burnings? According to Isaiah chapter 33 verse 14, we ought to believe in hell because we may fall into it. Alas, it is very easy to be damned, and the damned are very numerous. Father Nuremberg speaks of a bishop who by a special permission of God received a visit from an unhappy sinner who had died impenitent a short time before. Addressing the prelate, this damned soul demanded if there were men still on earth. As the bishop seemed astonished at this question, the lost soul added, "Since I have been in that melancholy abode," no? Melancholy. That's indifference, no? Magingon na to nga, wag gud siya magpuyo sa iyang pagkakinabuhing Diyos nun. Kining masakiton. I have seen such a prodigious multitude arrive that I am at loss to conceive that there are men still on earth. This speech recalls that of Savior in the Gospel. Enter ye in at the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there are who go in
thereat. How narrow is the gate, and strength is the way that leads of fire, of life, leads of life. I'm sorry, life. And purer are that find it, according to Gospel St. Matthew, chapter 7, verse 13 and 14. Nicholas of Nile is speaking of the fire of hell. Naghisgot siya sa kalayo sa impyerno. Kung sa Juday kay ang kalayo sa impyerno says that nothing on earth, wala gyud ni sa kalibutan, ikatungpag ni anang kalayo sa impyerno could give an idea of it, nga makhatag og idea unsa guna siya kanang kalayo nga nagdilaab sa impyerno. If he adds all the trees of the forest, pareho kaning during summer, no? Uban pa, if you remember during the fire in California, no? Moto siya sa LA, Los Angeles, no? And a lot of in Hawaii, no? All the trees of the forest were cut down, piled up into the vast heap, and set on fire. This terrible fire would not be a spark of hell. Vincent of Beauvais, in 25th book of this history, narrates the following fact, which he says happened in the year 1090. It's very long ago. No? Two young libertines, whether seriously or through mockery, had made a mutual promise. Whichever of the two died first would come and tell the others in what state he was. No? Ano siya nga, kung ako'y galing mamatay, kung kinsang duha na ito mamatay, kung asa magaling ta, ahaw kang panaaran nga, ahaw kang ingnan na unsa ning akong gipuy-an. Ngadto ba ko sa langit, ngadto ba ko sa impyerno. No? So one died and God permitted him to appear to his companion. He was a horrible state and seemed to be the prey of cruel suffering, which consumed him like a burning and covered him with sweat. No? Sweat. He wiped his forehead with his hand and let a drop of his sweat fall onto his friend's arm. No? Singot. No? Sweat. No? Dili kayo ni this one which consumed him like a burning and covered him with sweat. He wiped his forehead with his hand and let a drop of his sweat fall onto his friend's arm while saying to him, "That is the sweat of hell." No? Mga singot sa impyerno. You should carry the mark of it till death. That infernal sweat burn the arm of the living man. Singot ra na nga makasunog sa abaga. And penetrated his flesh with unheard of pains. Kana, dili lang na. Nakasunog ko din, nagpenetrate na sa sulod. Sa iyang lawas nga mo hinungdan sa kasakit. And he profited by his awful information and retired to a monastery. And because of that, he decided, no, tungod siyang kahadlok, no, nga nana dinhi ang singot ra na sa impyerno nga iyang nabatian, natuluan sa iyang abaga, gikan sa iyang amigo, ug mao ni ang hinungdan sa kasakit siyang lawas, ug mao na hinungdan nga siya misulod sa monasteryo. Peter, the venerated abbot of Cluny, tells an incident of the same kind. A dying man persisted in sin and was about to die impenitent. Burned by fever, no? You can imagine, no? Ganang takigan ka, init kayo, no? Fever and tortured by thirst, no? Sa iyang kawaw, he asked for some cold water to cool himself, no? Ask, can you please give me a glass of cold water in order to little bit, no, lower that temperature, high temperature, no, because of the fever that he has. But he asked some cold water to cool himself. God permitted
thanks to the prayers offered for this wretched man, two infernal spirits appeared. It might be a devil or some souls who were condemned already appeared. Infernal spirits appeared to him under a visible form. They bore a goblet containing a liquid, a drop of which they dropped on the sick man's hand, saying, "This is the cold water used for cooling hell." This infernal liquid went through the hand and burning the flesh and bones. Just liquid, drops of liquid. Mamaoy gitulo nga nakasunog sa iyang kamot. This infernal liquid went through the hand, burning the flesh and bones. The attendants saw with astonishment this terrible phenomenon, as well as the convulsion. Kinahanasos kay grabe, no? Anak juday na ang kainit dito sa impyerno, ha? The sinners who twisted and turned into his unspeakable suffering. If the cold water, pareho ini, kung mo lanay na ni, priting tugnawa, garon kas init naman kabisag na ay adlaw, init kayo. How much more, no? Cold water, anang mainom kag ice water, no? Cold water. If the cold water of hell burns like that, what will be the boiling water and blazing sulfur dough? Unhappy sinners who are lulled to rest by the illusion of the world and who live as if there were no hell will be frightful of catastrophes. From the midst of their pleasure, they shall fall into the pit of torments. The disaster torments. Brothers and sisters in Christ, mao to usa to siya ka just part of this book. I would really recommend you if you could able to acquire this book. I think there are some copies there in Sister Josie. I don't know if she has have a copy. Maybe I will give you a photocopy for that. And we have to thoroughly meditate. This written compiled by Barnabas of Organizing Jesus Christ to meditate, no? Mao na nga atog yung paningkamutan, no? Nga magampo ta, di kay mahadlok ta maadto sa impyerno, no? But of course, magampo ta tungod sa dakong gugma sa Ginoo. Kay kung kita makasa batok sa kabuton sa Ginoo, dako gyud nga mahitabo nato sa atong kinabuhi, no? Kay maingon ta nga naay panahon nga enough, no? The mercy of God. God's mercy cease, no? And because of the judgment, either will be in heaven or in hell. The Lord be with you, and also with you. May Almighty God bless you, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you so much. May God bless you. Yeah, that's I'm in the middle of the na ito yung mga hermitage. That's the 14th station. If you could ever, yeah, that's our one. We have 12 small hermitage like that, no? Gagmay nga mga balay-balay. That's ubos po, yeah. For almost how many hectares? This one. That's owned by the Franciscan Friars of the Immaculate here in New York, upstate New York, more or less 2 hours the borders of Canada, in Toronto, no? Niagara Falls, 2 hours going there up. That's 12. Okay, may God bless you. Happy have a preparation of Christmas. Okay, ang puguta ha, yan po po ninyo. May God bless you.